جنگل. شما میدانید که در جنگل بسیار حادثه ها رخ میدهد. مساحت جنگل 37 کیلومتر کвадрати میباشد برادران. در همین جهان 37 میلیون کیلومتر کвадрати میباشد. در جنگل هر روز و شب بسیار حادثه ها رخ میدهد. وقتی که توریست، وقتی که دیگر آدم به جنگل میروند بسیار حادثه ها را میبینند مثل این و بسیار پریزرک ها با حادثه های نخوش با آنها رخ میدهد و در جنگل بسیار حادثه ها رخ میدهد و جنگل سری خیلی کلان را در خودش پنهان میکند که محاضر یکی از چند حادثه هایی که در جنگل رخ داده است با شما میمونیم. شما تماشا کنین و ما رو دستگیری کنین. رفتیم. شخص با زن و فرزندانش به دمگیری جنگل می روند و در آنجا در تنه دیوارها یکی از رسم های بسیار همون شناساش می بینه. حتی رسمی زن اخچه می بینه و در آنجا او به حیرت می افته که چی ما یک روز پیش همینجا اومدیم این چیزو نبود. یک پگکی یا دمگیری اومدن همه یا در قریب نیمی همون جنگل ده هم خیلی چیزا زدگی بود و این مردک بسیار میترسد و کارد در با خودش کارد میگیرد و در همه جا میستد و بعد یک سوتکه پس یا اینجا میرود و تماشا کنید خودش چی میگه. And like I said before, look at the somebody would have had to walk through to put these up. It's really crazy. یکی از گرجدنین های روسیه به سیر و گشت میرود، جنگل میرود و در آنجا با یک واقعه روپرو میشود که در آنجا میرود و در ویخ یک درخت یک چیزی به مثل سر آدم واری به مثل هم کلش واری کلای کودک چیه معلوم نیست همین خیلی میبینه سیاه میبینه و این بسیار میترسه و کمی نظر میکند و بعد میگریزد و به خانه رفته این ویدیو را پخش میکنه. Ride till I can't no more. I got the horses in the back. Horse stock is attached. این ویدیو بسیارتر در اینترنت پخش شده و هر خیلی فکر میکنه. یک مرد با نام مایک تصمیم میگیره که به جنگل بره و تحقیقات ببرد و در جنگل رفته او فنرک چکلوچه میکنه و کامera دستشو میگیره و در اینجا وقی یک قصه درخت روشانی میکنه و در اینجا با یک حادثه روبرو میشود. شما خودتون بینید و او خیلی هم آوازی خیلی استرس میبرد و این مرد میترسد و به قفا میگریزد. خب ویدیو رو تماشا کنید و در کامنتری بنویسید که چی بوده میتواند برداره.
ду дӯст бо мотоциклҳои худ дар ҷангалҳои Русия мераванду ва баъд ба як ҳодисаи рӯбарӯ мешаванд ва онҳо мотоцикли пешбурдагиш хичат меғалтонад ва амраш ҳайрон мешавад ва баъд мебинад ки касе ба инҳо дом мондагиай ва инҳо бисёр бисёр метарсанд чӣ мешаванд ва иҷа савол дар иҷа ба миён меояд ки ин лавушкара кӣ мондагиай ва барои чӣ мондагӣ ин лавушка ба тарос мондагӣ будай ният чун ҳамин будай ё мегӯянд ки мо 2 дов 3 дов ба ҳамин так гузаштем ин хеле лавушка мондагӣ набуд мо байни ҳамин ягон 1 соат пас ба ҳамин роҳ омадаем ҳамин лавушка мондагиай ва барои чӣ кӣ чӣ хел мондагӣ ва ба фикри мо инҳоро ҷинҳо мондагианд ҳамин хел палангҳо шахсе дар даруни ҷангал меравад ва сёмкаро давом медиҳад туриста ин мардак сёмкаро давом медиҳад ва дар давоми сёмка ям ҷангалзора сёмка кардааст ки ягон чиро намефаҳмад ва дар даруни алафҳо иҷа як паланге мебошад камераачӣ намебинад ана баъдаи 2 минути камера кардагиш баъд уже пеш меояд маълум мешавад паланге ки дар назди ҳамин маълум мешавад ва ин мардак мегрезад то палангиро тайром накунад нахӯрад баъд ус мегрезад ва дар вақти грехтани паланга майқафҳои сир мекунад ва паланг меравад баъд ё бояд дига меояд дар болои ҳамун раҳчада меистад баъд ин мардак мегӯяд ки чӣ хел сирш мекунад бира мегӯяд ва баъд ин паланг месавад меравад ба ин мардак ягон чӣ намегӯяд хоб худтон бинед чӣ мешавад омуш Hey, Mr. Mountain Lion. How are you doing? Nice to see you. This is unbelievable. There's a mountain lion right here. як марде бо ҷураи худаш сайргашт мераванд ҷангал зимо дар бораи ҷангал мешавад ҷа мераванд ва меистанду аз природаи ҳамин ҷангал сёмка мекунанд камера мекунанд ва баъди шаб мешавад дар шаб ва яке аз страшне бари забор як овози хеле страшни мешунаванд ва баъди чӣ мекунанд дар ҳайрат метарсанд баъди мегрезанд ба фикри мо ягон ҷин ягон чӣ мебошад ба фикри шумо бародар чӣ мебошад хоб фикротонро дар комментария бинависонед About 9:48 in the night. So we just heard a scream a little bit ago. I don't know if you could see past this, but so behind this where I'm pointing right now, there's a forest back there, and that's a pretty big forest. It's a state park. So there's nothing that's back there and it's protected, so I don't know. But we're back here and there's this fence right here that protects my friend's yard where we're at now, and from that, I don't know what you'd call this, but there's a pasture right here with a bunch of trees. But what happens is this creature comes up against this fence and it jumps this fence. And did you just hear that? That was it. Oh. با همین ویدیو ما تمام میشود برادرو. اگر ویدیو معقول شده باشد لایک بچکین، حتما در کانال پادپیساtsiya کنید، کلاکولچیکا زیر کنید تا از ویدیوهای آینده ما بخبر نباشید. خب برادرو در پناه الله تا ویدیو آینده